Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tatma'inna biha qalbi wa tanfa'u biha ulumi wa taqdi biha hawaiji wa tarfa'u biha darajati wa tahdi biha qaumi wa tukhlisu biha qalbi wa tulhimuni biha ulumal laduni wa tukrimuni biha bisa'adati wal karamati ma'a dzurriyyati wa tuksiru biha amwali wa ashabi wa auladi wa tilmizi wa atba'i wa adyafi wa tarzuqni Allahumma tamama ni'matika wa rahmatika wa tamama ridwanika wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi adada ma razaqta wa amatta wa ahyaita ila yaumin tahsyuru fihil khalaiqu ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tatma'inna biha qalbi wa tanfa'u biha ulumi wa taqdi biha hawaiji wa tarfa'u biha darajati wa tahdi biha qaumi wa tukhlisu biha qalbi wa tulhimuni biha ulumal laduni wa tukrimuni biha bisa'adati wal karamati ma'a dzurriyyati